Dorsolong APSLC Langfer constituency atum pendak mass joining la pen sexual awareness la hai la pen la penangan kapre kapre ka song tum pen join dun la so puthak na ni hin pen pc puji Oh, ini Arjulong APSLC party atum bahuni dorso ada isi rili patik kudu Arjulong agak la so rili bangke dagai tum Langfera homosti shot kali alang litum Singhasor penado Dhonsuri penado Bukajan Suri Pasar penado Lumbajong penado Fuluni penado Denggaon penado lason along sap pangru pen sila tunge ban dan ili tuma homosti pen ke hisab eta bang pori sikawi nili ka bunit dogai dun mati ejen mati lanon kong rong pi buta apa BJP mati vice president aprang esti morcha lo lagan itu maijen lo kalau dagat toy dulu nasi ahok pedalam mangke alang itu ladak lahai meeting actually penah itu apor padam lapen ke rong su tumphan adung hoi parani ni video bang non ichu por mate kame chuklem apor kame claim ye pan alang itu apor pini athe non helang MEC election tangi ju sarkar nang ejo non chukleyoni ra chitim dalila rong sor tum ko anone nili tumphan nang apa hai dunjie pana chu toy dun phan jio ajo anarlo ke alang itu kam nang claim pi non kami chuklem long ya por hot alang litum kalili kalang lang amen penang sar pen rong sar pane chongthui bang claim alang litum pulo re election le constitution si dui mati komori nalitum chini ho thu phie din menta asana arjulong le pin lang council election that kolam gal MP election puno MLA election puno election tinta election lokote nikan poke chari puno non eli tumta non 2022 mate 2022 election ang dolo mori election duthuji age 2027 rong sor tum han lahai chong tu chobai penke nangli tum mai meeting bi ra alli abi ko nangli tum hayang bang pa chubuhong ji phan lahai claim ta nona lali tum bangke bangkona sopan kang tontap mona sopan kang tontap kudang lu pulodang ta laan lagi lang selera lopote alang lita non lai pesal silong leaders ko bangge ahe masoro bangkhai ko nang chiti rongoi de ar kar BPN no kini bahoni dor solong ni arjulong ada rong sotum nang kithan kar bitum khai pacha nang ko somar pacha nang ko inunut bangke somhang pathengo award pi ta itinge lage muslima dhorom ni itinge ribuni ko de alang liyong si khai panchengon o pulo tangte nange chengsi bangge arling PC chubuchi rap nai por lapen ke asumar langa bangke pati me bangkre phoba amhang pathengo bahini wet ko ason tinta ulta ege nona por 6 schedule lason ke claim leaders ke prang atum ke dopik lo alang li ke non head si kubala alang li officers claim lo IS officer claim lo IS officer non retired lo alang li ke claim thai betul alang li ke plang thek tinga munit ko o Kokrajhar ta hem do Guwahati ta hem do Difu ta do Delhi ta do kok ta hai thanga tik abi athe alang li ke inut corrupted aprang alang li da council secretary ke choho aprang ke charipon CM ke choho bida singleng CM ke choho lagen thanda 10% PWD contractor tumlong paisa ke endo corrupted lo ingela sona munit sino munit ke me chekrong tai sai chekok lab 60 dola ki tamla tan rong sor ke pudalo te amena che tok thek lo ke suman ke nainu ra IS officer IS ko son se munira itu ma khailong IS pa dui ma lahai lang tum claim non hek sar jong se khai cheng honu bute ako non la festival zonal festival itum karbi risonim so rong aji nang tum yok se hok pe karbi pulong te lahai long nang chitu du no nang tum pilo kali ligalang lang prosar through 6 schedule po amen pe na kitab otan asone 6 schedule ke dokumen tu pe ni sinang cari bom non itum da 6 schedule aja ko cari bom 6 schedule pe na bangke ili tuma khai da chantang lo ke thek ri da nang do tang lo pusi hemprek hang nang ko pusi 1986 ke movement nang do lo ko SDCM hang nang pat thek lo
Kalau suhut ko ala ni muni tung kisung, lasu joining tiga thar kono la tu join dia. Kalau suhut pinia contribution do mana, karbiak khai pa. Empre ke hang hu. Kudam lo pute nona ta itu mak khayang bong. Kalau so movement hu empre ke hang hu. Ahe marit me cekai pen cenglok non an. Akia juje pin atum ta dola. Kalau tum phan lang du nointe, nang tu jong se hok pete karbiak khai pa ni ching hondu pro dang te. Nili tung ke non ta chi lang du mom lang. Alang li tung kisung ke boy long bang. Alang li tum bang ke lakona nama ingtang muchachora leaders ke dua dim lo bote harak si meeting bidam da tamane nitung ke sahos lo amuka ho mostilo nitung ke meeting bidam hai lake really success not a success politics not a success political party akon epini nenge daglo PHLC ke kaiding pi mof ne ke saranda te theglongi atunge government chari ni pini na khanda ako jong sila to re-election tu bom re-election jong si Karbi Anglong Autonomous Council ong nang bithek dat putai jani khola swarni masi yem da che than pedi khola swarni masi ne political long pen ke tiak de ini lan si ne pini ni pen ki jutsi ni li rat pan chuneri gang tu bang gela lo ili tu makhai to hana chuneri gang tu bang ke lahai claim du ta ma dun ta be no na choklem apor ang choklem du no ang chohang du no government along ke long nei ali chuan du no non hemsu ke long ni fan pen chenglok tuwar ke long ni fan pen chenglok ration card ke long ni non jitu Aadhaar card pe ration card ki link lahai si nali tum bidi sure thanu nang non itu makhai tum non documents ke chok che du pigla documents ke chok che du piglang non ta lahai documents ke chuklem ya por nang tum kalili ke lang opposition meeting nang bitawre la ni tum hanang kang tonjia men pen meeting e bitawre ke la ke apor che padam nang ni rong sora tum fan chine kare ni khudai mi bangke asilalo ini nita arjulong dang meeting nang bipu bang farup li bag duji bisa arjulong he ta along tin ba sine pa ho lang chitung kan dak pana dolo he prang pen lang tum ta the ke dam ta election nu ta lang tu na chipate dundo hola tuma budu kong mati la ba do la pen hola da ke join du chu ke dam ta raja pothara long hola so ke join hota mudram lekthe ahem arong pensi BJP pensi na join du nile mithang rong ko nile ke hisab se chiniye tomo ma se gidun lo bida be tomo son lahai tungke SDC hola sot harsing be nile torong nile phulo harsing be alang long agent election agent ho la pen polling long ke agent di ke do tum SDC pensi ke suman don pot sok tum chepau pini ahok ta hai congress tum don ni chepau menta hai athe dak langfera long ke mondola president pen chenglok mohila district president ampen ke youth congress atum anta nili tum BJP lok sinang chepau kon ye don ni dun ta hai congress atum sita BJP pen ke dikhe hai ning ke tap lam sar da ke thelam the pamohet mailong kan ye kon na tengke jela BJP atum modela nalitum sarkar atum la bang khai han ka protect ka join sila da bolong komaji irrigation along le along sinam be bang khai so phansi labang so long le long pen non puan ta plung thek thep si la pini EPSL se mai long ni la so putha ni la hai aphu ga be lam la ni ke elected ke man se move phil ko Asuk Singhal ji nili tum irrigation minister alang li tong loge nili memorandum na pidamelo non lahai ke claim na thek dum long si rada panapa manghuji pulo na so irrigation ke kim ke lage non lagi kim ke rangali na hola council secretary ke chubom hutala support ke lang duko te hola sug pila la mek prang predeke non alang li lahai rada panapa manghuji amen pensi lahai irrigation alam hai nangili nang phande ni tum se advance lang rada kam claim ke rada sai ke claim ke nang joining tiga tharta arta nang paklai ngota hai sita non he samang nang thekla lage pini nang thanda gi nitum ningkan krisir cap an rada kami claim mas abang tutum nitum chini non joining tiga thar ningkan phoba sidu non samang theklang alang li non retire lo IS alang li chiklo yon 80000 90000 1 lakh taka dormaha lo alang li ke rank ko ahe mari do paka ta uwi gi mi tu hana alang li chongthi pontam nang alang li la sodim pulodang te gopilo nang li IS ke man hu ko son lo kachipadu hola IS ke kachipalong ye panang li awareness pinora da pan la lo tenang li pan kurang chu ka jirgi nang non ke sar ko ke kriya ko politics kalia la bangit ke kopilo ke tur te kang parliament ban ma dakar biang long nekta sekta che kok lep la hai politics na claim tawra ge usumar pa chanai alang li son muslim adhorom ge nitinge claim nu dei ko nitinge chokli chopio dhorom pina kali madi nitum ta chichi ni madi ko la ge jorang tiga thale na bujai ni ba hali madi alang li yong sila ana gyan do pote
Bongoli pian ni dano ko keng sang asu fan kang ton nang aju pian lu bu pe keng sang asu tang ho ko pipi ni asu kang ton ke en ke bongoli pi enga khai pa chan nai pusin nge asu ma ra bang hini be arleng lam thek man nge dok la yo asi ekdom mane baseless nona lang litung ke cari ji fan itu along dam jadi baseless politics lapen ke baseless comments rara tunggalan ki duret non MP election ali tum thek long ke dam tang ko an ma ke long dabul ni tum long chi no pada alang li pen ki pu pon ke 100% alang li si MP hai pon be ki pu si alang li si ninu nang rod lamo yong si joni tiga thar le yong si MP election hai bulo te la ninu hini tara joni tiga thar lang parona hini thandar तो सर ला re-election के दो या पुथा कन घटी हाई कोर्ट लोग केस के पितांग दो बोला सोलम पुथा ने चिनी दो ako election ke laga ningkan bang leke duji hormu gal limati ningkan popen batai si duji pilo lang ainut IAS officer le lana knowledge of imala nituma pha nanga pahai ke rat sinanga pahai de ne jungjung leke hai gali rat sinanga pahai alang litum jong si election jong si la chok chip re-election ni bute boykot dang piduno ke dam ta election thudunu der no alang tum pi kam no election ai thudun thugen ahomostiti te election thudun ko election chepati dun der no ni tunge lage boykot la chokle mapuli election gali puludang te alang tum pilo election ai chepati dun nei non rem lab lo ki rem pare frat lo radang no ke ponja lam hoide lo re-election lage akai ta wanguni ko governor ke hai si nil tum phan simit na padeng Karbiang long ke pudang lo puludang te lage si purki molong si tuji piniar nianta ko 1951 eli tum dak district council lang chilong lo non 2022 CM sir Dr. Tuliram Ronghang a leadership ahutsi pini li tum theklong lo governor ang lo inut MEC simi ke dengla ni tum ta nere mi thupro angke governor atuma dak semina padeng hormusi alang li tum bang re-election pucar budak tahun ini lagi nih pini pola meli lagi texter punya langkah nak tek politik awareness gitu tuhan arjuna joni tiga thar tek tidak follow sih enggak lalu sih tek lapti mereka bahana mana arjuje ke lagi knowledge ini ke lagi nih IAS officer retire officer mana hello tek nai lo 6 schedule lo ngabangke lang purhi lo nih hello 6 schedule malik nih hello ke tek nai lo karbiang lo busi citin nah sona leadership ke dupik lang ko hok moment tu peno ne khai phan ke claim tu hola tumsi ke ong la alang li non het si thek ke krong re ka tu pa chalo